علي بيرام محمد البلال ايه وانا كيس شومت ሁለቱ የኔ ልጆች ትልልቅ ሆነው አገኘዋቸው ፈካሳል ማደደበለ አንዱ አከሚቲ ኢቱ ሚዲያ ቲምባሪን ሀፈ كارتر دفتوت كي أبغى كارتر نجين سراقة بيشار فيديو برات ورتري من فيديو كنا تكبرت أنا كجمر دبدي قدام سراقة بانا موني شارك كنا فارتا تقول جارتن سبسكرايب وچون مانه تنو نوتيفيكيشن تو كان سنجة شور بادا يادو كاتن كومنت بريسا أگر ماتي نفانة ترى جايبا عربي جرا باي دكو منام نكتي جاتاتن نجرتو رأيتس كاولي جودا قال قال لي أنجت ننقله أنا كافور مغارينا كنا تنجل عرب لوكا أفر وليت قبلنا كنت مال نتقول أنجلي أركتاني هولا هندك هسا وانتنو قلنا لوكا دوك لوكا يجوا لوكا عرفان لوكا أول كن عربات لوكا قد كينيا ما لما نكناكم مال أنا كنا بتوتة لوكا يونجرا كوني لفقتهم نبرتي قرر كون نما قتما سنوجو قاري تجرا سنوك إنسي سات تجرا إتوتة جلباغ تجرا من دكوني لوكا شنو كون لوكا شو لها فون كابودا لوكا قدي يو كان سالم تيجورا جلباغ دي غرا ميل جرا غرا غتا متو كان ساتي تيجور كسمت تفيلا بمنيا دته بيكو والے مارا مول lagi nanti bayar darbar juga capek itu nanti cilar cina maruk galut tuh nak fakal wander bom fakal sama mata terlalu bas video kayaknya tahu kan video gitu karena social media mungkin TikTok rana nature dah wah gali natsuami gali wajirulah igaran galasu isi gali isi aboti gada gudda challe walla wanjecha nama wallal samjol bolla hani tigadi gala saro hadaraw kana dura enna wallagidum yenna shawanum yenna salaledum yenna wallodum mala hada ke gadi bate jolle kenya fitini jolle kenya najjesin drone injetten ban hada gafa funyani rasigo bitamte birridam bitamte ani abagada hada siqette sirra afufta sarota hada sin kanun abagada mala ewa ke shummat enje sarota hada ra bitamtu umri ke guuto akka bitamtu amma kaneetu maalif kana dura ummanni oromoo dhumaa jira haadha jolle keenya dhumaa jira jaarsa keenya dhumaa jira jaarti keenya dhumaa jira ette maa gadin baad maa dirooniin nu fitta ette maa gadin baad har'a gaafa funyaan irra si ga'u as baatee haadha keessi waa meegali abboota keessi waa meegali etta ajooftu haadhara tokkoon haadha kee komentii irratti na arrabsi waa'ee ijoollee kana jaarsoti saroota kana irratti tokkoon haadha kee tokko sarota haadhara Anasole keessa onnee isaati baay'ee maari onnee irraa dubbataa jira waan jiru illee beeku yaada isaa sirriidhuma yeroo akkas uummatti dhumuu dhiisi kan jenne silas abbaan gadaa siyaana abbaa gadaa sirrii miti jaarsoliin sina jaarsoli sirrii miti maaliif isaati uummatti dhumutti sagalee hin ta'anii yeroo hunda garama mootummaati mootummaan bitamaniiti kan isaa yeroo hunda mootummaa sagalee ta'anii gara mootummaa godhanii maaf gara warra rakkatee gara warra cunqurfamee gara warra du'aa jiru miidhamaa jiru guyyaa tokko sagalee ta'an jiran abbaan gadaa sila jaarsolii biyyaati kan gidduullee galee yookiin abbaa gadaati kan waan akkasii tasgabbeessu yookiin sagalee ta'uu danda'u yookiin mootummaatti himullee danda'u maaliif kabaja qabu ulfina qabu waan ta'eef amma garuu kabaja isaanii ofirraa mulqanii ulfina isaanii ofirraa mulqanii mootummaa bitamanii kun of keessi kana dubbatu saatii oromoon du'aa saatii oromoon ajjeefamaa jirtu gara mootummaa godhanii galii jedhu saatiin kun itti danda'ame saatii oromoo hundumtuu hidhatee humnoota finxaalee uummata oromoo hojjetaa jiru kan ofirraa deebisuu danda'u ture saamoo saatii kanatti galii jedhu galanii hooga Dhugaa Waaqayyoo gali maaloo gali dhugaa Waaqayyoo gali adaraa Waaqayyoo gali saayitiin meeqamma gali halkan 8 olakkaadha gali Waaqayyoo fedhii gali Mikaa'elii fedhii gali Gorgisii fedhii gali Engaltu? Engaltami? Termemo video keenya tanuga Dr. Ali Birraa dhala qaba jedhamee waan taches beetu jira ijoolleen durbaa lama lakkuudha Ali Birraa abbaa keenya nuti ijoollee isaaniiti jedhanii erganii du'e booda achi as baanii jiru miidiyaa irratti kuni hagam dhugaatii dhugaa ta'uu isaa wanti beekamaan hin jiru an akka kiyyatti nama amansiisu garuu gaaffii hedduun irraa qaba
فيديو كذا ولا يوتيس باجينا متتولا غرو ساعة كان إيه ساعة فوز وكين ساعة كان كم تموجات تاني أرجمني نوي أكبر نتكت سيناسا مال ساعة أجا قدنيت علي برا درنك إيه كلا فميرا وانجر جرا ومترموف جريد كاني ألمالي حفي أكيد أنا كأبا بجاتو كت أجيهم بيكو الناس ميديا رتياسين بيكون تربيوسا كمين كسرت يدوبتهم بيكو علي برا ألان كبولا هذا منوري والجنجرات تاترون اللي أكيسين يصير دوكات على بني جاران والجنجرات تاتروني حاجة جويا غافدوت تي أفاسر وانت كسيدا غامي بيكو أجمع فيديو بيت جراجو للا ما نكال ساتي جتاجرو تيا كنو تروتيا كنو لجوج ልክ እንደመጣው ልጆቼ ጋር ተገናኘው ሰሞኑን እና መጀመሪያ ወደ ውጪ ሀገር በነበርኩ ጊዜ ከነሱ ጋር ግንኙነት አልነበረን ታንክስ ጋድ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቱ የኔ ልጆች ትልልቅ ሆነው አገኘዋቸው እንዳውም ከኔ ይተልቃሉ ይቺኛ ማግዳ ትባላለች ይቺ ደግሞ ማርታ ትባላለች እና ሁለት ቆነጃጅት የሆኑ ትልልቅ ልጆች እግዚአብሔር ሰጠኝ እና እዚህ ከመጣው በኋላ ተገናኘና አሁን እንግዲህ ካሁን በኋላ ተከራ ያረጋቸዋለሁ እነሱም ተከራ ያረጉኛል ማለት ነው ይቺኛው ማርታ ትባላለች ይቺኛው ደግሞ ማርታ ትባላለች ማክዳ እና መንታዎች ናቸው ስለዚህ ነው ማርታ ያልኳቸው መንታዎች ናቸው አሁን 20 ስንት አመትሽ 23 ይቺኛው 23 ነች ይቺኛው ደግሞ 23 እሺ እኔ ማክዳ አዲቢራ አባላለሁ ያው ከሰብለከናቴ ሰብለከበደና ከአዲቢራ መሐመድ እንግዲህ የተወለድን የመንታ እህቴ ማርታ እህት ነኝ በፈረንሳይ ነው ያለሁት ፈረንሳይ እሺ እኔ ማርታ አዲቢራ መሐመድ ይባላለሁ የምኖረው ጀርመን የአቶ አዲቢራ ልጅ ነኝ በመጀመሪያ እዛን ጊዜ ከአገር ውጪ ስለነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘነው እዛ የዛ ቀረጻ ቀን ነው በቃ ያኔ ተጠራን ማጊዛን ሄደች ማርታን ሲያያት ደነገጠ ምክንያቱም በጣም እሱን ትመስለዋለች በቃ ተቀበለን እኔ ሁለታችንን ማቆሳመን እና የነበረው ቀረጻ ላይ እንኳን ለማስገባት ምንም አላንገራገረም ነፍስ ካወቃችሁ በኋላ ነው እንዴት ነበር ስሜቱ 1972 ዓመተ ምህረት ናይት ክለብ ሲሰራ አይቤክስ ነው እሱ ባንድ አጋጣሚ አንድ ነገር ይሆናል አሊ እሱን መናገር ስለማልፈልግ ነው ያኔ ትረዳዋለች እንትን እየተጫወተ ያለ እየዘፈነ ያለ ትረዳዋለች በዛ ምክንያት ያደንቃትና ልጅ ነች ቆንጆ ነች በዛው ይተዋወቃሉ ከዛ በኋላ ያው እንዲገናኙ ያው ፍቅር ይጀምራል ማለት ነው የተገናኙት 1972 ዓመተ ምህረት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ እሱም እኛ ቤት አልመጣም ግን ሰብለ ግን እሱ ጋር ወስደናለች በዛ ጊዜ ለብቻው ሆቴል ነበር ብዙ ጊዜ ናይት ክለብ ስለሚጫወት ራስ ሆቴል መሰለኝ እርግጠኛ አይደለም ልጅ ነበርኩኝ እና እዛ ለብዙ ጊዜ እንትን እርግዝናው ሲመጣ ግን እናትና እህቱ ጋር እንደው የት እንደሆነ ባላስታውስም የዶክተር መሐሙድ አህመድ መርካቶ ወደ መርካቶ አው ጎረቤት የነበሩት እሳቸው ጎረቤት ነበሩ እዛ አስቀምጣታል እንዳጋጣሚ ሆኖ ከህቲቱ ጋር ሰብለት ትጣላና እኛ ቤት እንድትመጣ ይደረጋል እና እስክትወልድ ድረስ እንግዲህ እስከዛ ጊዜ ድረስ ከአሊ ጋር ግንኙነት ነበራቸው ኦልሞስት 2 አመት ማለት ነው በተገናኙ ወደ አመት አካባቢ መሰለኝ እንግዲህ እነሱ የተወለዱ 74 ነው የተገናኙ 72 ነው ስለዚህ ከ2 አመት በኋላ ነው ማርታና ማክዳ የተወለዱ እስከዛ ድረስ እንደው ሰብለ አብራው የናይት ክለቦች ጋር ቶር ታረግ ነበር ልክ አሁን እንደሚያደርገው ማጊ አብራው ትዞር ነበር ሌሎቹ እና እንደዛ በሳምንት አርብና ቅዳሜ ናይት ክለብ ይጫወት ነበር ያኔ ሰብለ አብራው ትገኝ ነበር ሐራምቤ እንደዛ ነው ማለት ነው በቃ የግንኙነታቸው ያኔ ነው አስረት ጋንጋፊ ሄዱን ቀባ ዋንኩን ይወዱጋቴስ ባይ ለመተሶላ ሊብራ ዘሪን ሳኔ ስረት አበቴ ዋንጀር ዮኪን ሰኝን ሳኔ ዮኪን አለ ሂንቀቡ አስር አሊብራ ረት አበቴ ዋንጀር ተጅራ ተቆፋይ ካናንድሮ አከሚቲ ኢቱ ሚዲያ ቲምባሪን ሐፈን ጋፊ ኮ ተቆፋ ነች ማለት ኢቱን ልቡን ጅሩ ነው አባሰ ተለመ ሚዲያ ቲባሚ ዋንት ቤከሚ ተቆ ሂንጅሩ tokko gaafi kola mafaan ali birranis
guyyaa tokko ijoolleen qaba yookiin dhalan qaba jedhee dubbatee hin beeku. Oromoo hundumtiyyuu akka inni hin qabnetti beekaa. Sadaffaa immoo gaafa seenaa isaa dubbifame yeroo awwaalcha isaati jechuudha. Alii Birraa akka inni dhala hin qabnetti kan inni seenaan isaa dubbifame. Namni tokko immoo utuu dhala qabu hin qabu jedhamee seenaan isaa taarikii kam keessatti iyyuu hin dubbifamu. Maaliif ituuma guddifachaan hin qabaate iyyuu guddifacha dhala isaati jedhamee dubbifama malee ituu dhala dhiigaa dhuguma ofiisaati dhala kan isaati dhugaa matee qabaate dubbifamuu hin dhiisu ture. Darbee immoo akkamittituu erga inni du'e miidiyaatti ba'anii yookiin yeroo dhukkubsataa ture namni gargaaraa ture hin jiru. Lillii qofatu Ilillii Birraa qofatu gargaaraa ture. Hamma inni gaafa guyyaa gaafa inni du'utti Ililliitu wajjin ture. Akkamitti yeroo isaan yookiin deddeebianii wal argaan turre. Gaaffii kottaan immoo yeroo jalqaba guyyaa jalqabaa wal argan immoo miidiyaa ituun interviyuu irra jiranii guyyaa gaafa ETV interviyuu godhe san dura jechuudha. Guyyaa gaafa sanaa wal argineedhaan. Haga kana turanii akkamitti interviyuun dura wal hin argine itti wal argeessin guyyaa gaafa sanaa akkamitti murtaa'e guyyaa ituun interviyuu irra jiru qofa akkamitti wal argame gaafa sana. Gaaffii namatti ta'a kun hundumtuu maaliif isaan dura wal arganii maatiidhaan walitti dhufanii wajjin jiraatanii maal ta'e Alii Birraa shakkirraa qabamoo garuu wanti kun yoo ta'e baay'ee namatti tola garuu nama lubbuun hin jirre namni ragaa godhata jedhanii saniif yoo ta'e baay'ee namatti tola. Kana hunda kan murteessuu danda'u akka isaan jedhanii abbaan beeka ture jedhanii abbaan Alii Birraa beeka. Abbaan Alii Birraa immoo jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Waan lubbuun jiran yoo jiraatan ta'e bareedaadha. Garuu waan kun gaaffii guutummaa yookiin gaaffii guddaa namatti horaa. Hundaafuu viidiyoon isiniif qadhe kana fakkaata. Viidiyoon kun immoo paartii tokko qofan daawwadhe paartii lammaffaan hin gadhiifama. Sanarratti immoo ilaaleesti waan nu amansiisu waan baay'ee seenaa baay'ee ganaa dubbachuu danda'u waan ta'eef yookiin viidiyoo biraas bahuu danda'a waan ta'eef sanarrattis viidiyootaan irratti siif qadhe dhiyaadha. Viidiyoo siif qadhe ammaaf kana fakkaata. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin gurti deemutti nagaa.